Cakra. Tuan ambil apa-apa lo Cakra. Oh, tuan ambil apa-apa lo Oke sedih minum. Nah itu ikut Indro. Lagi bos. Tuh apa lo minum ini apa lah? Nah. Apa kisah di motor na suruh meni? Ya pak mau buat tuh matin roh. Nah itu tinro mbak deh agak asal itu kada tinro hari tigau. Pada cewek itu ketungkana bos mau pakai boci. Ini bos saya minta bos. Macam ni mo. Itu sempat deset di kotanya pejuta regola. Mana ke Pak Jamuter Chandra? Oh, itu ya bos. Chandra. Oh, itu ya bos. Par tak pergi golai. Dede. Jadi mau dendron ada golai deh. Ini waktu lo gue Iya deh. Pak Jamuter aja. Ocah. Wah, segolat ya bos. Masih. Kalau mau tahu umpan rasi kok bos deh. Tapi kita puji mod deh bos. Kalau ibu di kupaje. Oh. Pusing kisah dibelah. Kalau Chandra pun tinggal. Nah sebenarnya Chandra tuh mau buru-buru nih daun sana ya. Daun ni mau apa? Wah, nomor ya. Mama ya. Nah, air Cindro tuh, bahan sih apa? Hei, Cindro tuh mah bahan apa kan lo kimbe bahan rena dia ada, pun nasu balik untuk buru-buru daun ni mau apa? Awe. Ikut juragan. Bos suruh aja ke tanam, nanti mau jamin di sama suruh. Suruh pabut tuh sih, sama tuh Indro nih. Halo, gimana dia sama Andre? Bapak balik apa le? Ya. Oh, Indro dia di Andre. Ya balik bangkung Sering dia betaro. Oh, ini. Bangkung foto video dari mitai. Kupur di pagi tu ceng nonron aja mutalok bahas samberang polis kontak tu. Lo kemari Chandra? Tuh kana sih bos. Boleh lo Chandra ya macam kue ya tu lo dibalu lo nufan rasa juragai ya. Nama cinta ke bos sih. Dia mulai macam mana? Itu di wasulin itu wah. Gimana ya? Tarin play bos teh. Tarin lagi wala. Sempat koi. Ya. Ini mau lupa pasti dah. Ini mesti sempon be. Gulama. Oh gulama. Ya salanga. Ay, kau dah lupa pun itu. Bos teh. Kalau begini tidak ya bos. Nadi Jandri itu yang naloki mandre. Ocah. Ini boleh tarik boleh. Jadi apa putih sih ini drone mati. Apa? Ini tak jamin di mau peta suruh. Kepada tiga cok sempon aja. Ya, asal itu. Ye. Kena mau gadi Andres padu. Bahkan naik telu. Cede tong nambe. Nampak bucu lu kok juragan. Takut deh itu nanti tinggi darah anak. Coba tinggi darah anak. Rabu nak sih. Nanti dia malah ini. Jadi itu surah. Tidak lumpi kok ada ini nah. Bos, dek ini kan pura nih. Iya. Andre nih. Andre. Itu ya bos, belum pemicu Belum Pak. Oh belum gue. Ya. Nabe. Ada Andre kok. Oh, cakap apa Andre ya?
Aduh lo, nyuman di Viko. Oh, Lulu cerita iya ke Andri ya. Mana pak jadi bos dari petuju. tidak ada bos. Apa kek gak nih? Ya iya, di mana ya? Berapa dulu? Iksan dulu kan Pak Tali Wali, Pak Sandi. Apa di tos bos jadi sandro kaki? Kembali bos deh. Chandra. Adina dulu penuh apa kero? Nama lundra er bos. Bawa leden rute. Aku nih. Wah, ini masih Chandra pur di mana Andre napas solo mata tole. Ngapa minum Masih batu. kopi pelah. Apa mata tole gudang garang. Simpak aku dendek Chandra nang kiden taruh ko Hei. Sige simpak aku dendek ko Kamu tuh apa kata mas? Di nang kiden ko na degawi ta Oh jadi dapat lagi. Ako tuh. Sige. Tak selak ko. Kiden ko Itu malin dah. Wah, mana kalau main aku lo ye. Enggak boleh bos Alay. Mabali-bali to lupa betul sengo sih sama mati. Gitu bos, ciri-ciri lo mas sengo. Maturin ron ya. Ko bos pas sengo ki. Bah, sige. Sige tayo. Mak dar lada. Mak lado pa tuh. Itu kok keren ko. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Langsung aja tuh. Ayo Pak Japi tuh ya, dia Pak Japi nomor OC di nomor store ko tuh. Tak apa aja Pak, darah deh. Ito nga bos, apa aja nanti nagamadap pesa dia mo Apa aja Ito nga bos, pajapitay di. Kung matutaro aja begitu, Pak umimpi mato, lato ko pa guru ka. Oh, kung mapakar pa majung po po yan, kada pa mani japi ka wah, yung po po kay macam japi ro. Oh iya bos, tenan nih. Kalau kung tari jangkra mandi aja sakra. Kita coba jangkra. Oh, tarik ini belajar lagi jangkra Ayo boleh. Si dia lo masuk. Juragan, mana sih tak? Makasih ke Chandra. Mak dari sih. Kalau daru Chandra. Mana kali cek kecuali Wah. Lado petaro. Masa tuh dipabali kasih Pak Japi Pak Laisi tama darah ro. Dia nak habis jangan ke makku. Oh, kok nggak rasa kan tuh Pak? Habis dia mana? Wah, anak bebe tuh tak ada ratu Lado apa tuh? Wah, terpaksa tuh pabali Pak Japi. Dulu Japi aku pabali aja. Ini songkokku.
Kalau malas saya itai. Dulu bos mana kesempatan tal songko. Sempak aku gak? Iya. Dia pak etar risiko dah di seluruh orang apa aja tak pat risiko. Wow, masih empat betul letak Dulu boleh ada sempak sempak dulu. Nanti dia dah cakar Oh iya kan ni. Dia punya aku. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Baca itu. Baca ni dek. Makelele sedih bonne juragan. Memang makan itu Pak Bur, aku pajak ye. Oh. Jangan aku ke mati dia mak. Karena pajak itu nama nama makelele bona. Baca itu baca ni mak darek. Wah. Kalau orang ini nak ajak kamu picit tu dia mana? Kerja itu tak sabui malai. Jemu mau picit dia makmu. Nak kena bos dan nak kena beli nasi kuning. Ya, boleh. Anak ya. Malaki di petas sabu bawang dan kena lihat nasi kuning. Walau dia petas sabu nak terima. Dia nambe picit ngatongan no. Kalau pakai aku 20 pas sabu. Jam memang mau picit dia makmu. Wah. Lo kena li nasi kuning. Nak kena beli nasi kuning. Tongan lah dan pecah aku mak. Lo kena li nasi kuning. Halo, sikap dulu sama tindro ya Pak. Kalau sama cepong gak bawa aku kerbawan nak. Ceng aku tuh kumah aku nalah sikap di kapal 20 Pak. Kamera, roll, action. Nambe man rasa lupa buculin rom. Udah kita tengok kamera jeruk. Kamera, roll, action. Tapi jangan no, dia nambe main rasa no. Tadi ni telepon aku mak aku. Kamera menghadap di sini. Cakra kita tengok. Kamera, roll, action. Nambe man rasa lupa buculin rom.